Sabi natin o minahal kong matalom nun. Okay, happy Idil Fitr kanatong tanan sa atong mga igsuon nga Muslim diri sa lungsod sa Matalom nya. Okay, today is Wednesday nya. Mao na update sa ato ang daan padong sa boardwalk nya punpuhon. I hope nga ato yung suruyon ang Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalom guys. Karon nag-construct pa sa daan aron inig suroy nato sa atong Matalom boardwalk din nata maglisod-lisod, simentado na niya. I hope nga ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan ug maabtik nga Mayor Eric is Pahulio. Bossing. Okay, mao na balikon ko, mao na update sa ato ang daan padong sa boardwalk. Ako mang hinaot nga ato yung suruyon ang Matalom boardwalk og namoy mga friends medyo panitindahan kay gi-construct malagi agi pangguba, pero mao na dan mao update day mao na update sa ato ang Matalom boardwalk niya atong susihon kung asa na nadapit aron ato yung bisitahon ang Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalom. Okay, isiminto ni guys aron mas inigmusuroy ta di na ta mag bisod kay medyo hanip naman siya. Okay, mananig ako mang hinaot nga magtinabang nga juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan. Okay, itong suruyon guys. Okay, mananig ni guys. Okay, padong na ni sa boardwalk. Yes. Di na ta maglisod-lisod o namoy sakyanan. Wala guys, medyo kuan na niya itong daan nya. Wa pa dyan ni totally nga nahuman kaya nagsige pa mag-construct guys. Okay, mali guys na dini pa kutob, pero mulahos na ningad to sa barangay San Pedro na guys na. Okay, ano ni guys itong Matalom boardwalk niya. Huwag na mo'y sakyanan, pwede na mo diri guys mo so pala manahuman. Okay, ako mang hinaot nga magtinabangay juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa ato ang Matalom boardwalk. Okay guys, mao na guys na no kuan nya. Okay nya na ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan ug maabtik nga Mayor Eric is Pahulio aron magpadayon ang mga programa para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa ato silang tabangan guys aron mas daghan pang mga proyekto para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck og happy Idil Fitr sa atong mga igsuon nga Muslim diri sa lungsod sa Matalom.